Dumelang, hello, hi. Welcome to Qwaqwa Radio Podcast. Lebitso la ka ke nna Mamosala wa Halerata. And of course, I am your host. Ke kgwedi ya June, ke kgwedi ya batjha, and we're going to keep them coming. Jwale tsatsing la kajeno, we're going to be sharing with you an incredible story of a young lady who's doing amazing things. And what is nice kore ke motho a motjha jwale he. Ke a tseba ho na le batho ba ileng hore ba mo rata, ba mo latela. I'm one of them. Very inspiring. Ke na le mantsatsing la kajeno ke tshwere Lebo. Hello my darling. Hi, doll. O hantle. Ke sharp wena. Ke sharp. Welcome to Qwaqwa Radio Podcast. Re thabetse ho ba le wena tle. Ke a leboha le nna. La no ntse o re hey. Ska jwetsa batho. Okay, all right. Okay. Ha re qala ke kopa hore o jwetse our viewers hore wena o mang ka botlalo. Like jwang so. Like hore wena o mang. Wena ha re bua ka Lebo, re bua ka mang. Ha o bua ka Lebo ne, o bua ka ngwana ona. This girl. Ke tlo reng. Yo. Ke tlo reng vele. Like ke nna man. Ho ngata. Ko wa bona. Ha o tsebe hore tlamile wa bona ntho e batlang o e fatolle so ho ngata. Yeah, mara ke motho o free, ke rata batho. Ke friendly haholo fela. And ke dula ke tsheya ke re. Ke ipuela fela. don't worry, put that look. I love the fact that you mentioned o motha bubbly, of which I believe but ba latelang on social media. Le batho ba sa tsebeng she's very bubbly. Where do you get the confidence hore o be bubbly? Because ke a tseba for batho ba bangata it's a struggle hore motho abe bubbly, abe very confident. Wa bona taba ya o ba bubbly and confident e tla ka hore o tlamile o amohele seemo and o ithute ho phela ka sona. Yeah, ka tsela eo ha o so tlwaetse ho phela le ntho eo ha ona taba go mang o reng neng ka jwang o iphelela life ya hao because wa tseba hore okay no ke tseba ga ke na maoto and if someone a reng yo mmane ha na maoto yes ha ke na ona ke tlo kwatela ke amohetso ga ke na ona so whatever you buang ke nnete. Yeah, jwale o tlile jwang o ke eng tse ding tsa dintho bophelong ba hao tse le tsa etsahala tse leng hore di o fitlisitse mo ileng hore o re wa tseba ke amohela seemo sa ka because I know hore acceptance ke ntho engwe e difficult for almost everyone. Yeah, jwale wena ke eng ela o etsa hore o fihlele boemo mo ba hore wa tseba accepting hore ke tjena and ke tlo phela tjena and I'm going to be myself every day all day unapologetically so. a bona bophelong ne ho lakatsa lo khalla dintho di teng yes vele ke hodile ntse ke khalla go wa di ne ke na le ka re nka be ke na le maoto ne ke tletsa so mara e ka re nka be ke na lona mara ha ke na ona wa bona and then di teng di challenges tse leng vele kopane le tsona one from di chomi ho hola batho ba ke sa ba tsebeng and all that wa bona di teng ntho tse leng di etsa tse nkutsitseng bohloko and all that mara ke ithutile hore ke phele ka tsona because ke ntho tse leng di tlo dula di etsahala. So yeah. Ha re bue about you growing up as a child ibile re qale mona hore e sale o hlaile o sena maoto kapa hona le sena etsahala hore we phumane o so sena maoto. Ke hlaile ke na le maoto. Yeah, but ke hlaile e lore like my lower part ya mmele wa ka ine sa function total like ibile ne ke sa feel abo so maoto wa ka ana le cost abo so ke ntwela hore ne ke rata bo bapala ga ke motho a ratang wheelchair so ke bone le ke a tseba le di video tsa ka la bona hore wheelchair ka ke ba e bona total le di video tsa ka ke jwalo wa bona ke rata ba down there wa bona yeah so ke tlo reng hape ho holeng hwa ka ke hotse ke na le maoto until I was until 2000 I think it was 2002 ha ke tla etsa operation ya maoto. That's when mo ka decide hore maoto a kgaolwe because ana dula le mates and stuff because I ke rate wheelchair ke batla dula ke bapala strateng and wa tseba re hodile di strata tsa rona di krabole so ne ke le ngwanyo le ha ke yo nna ke bapala strateng ke tla bentse ke batluwa ha ke yo wheelchair teng ka tlung mara monga yona ha ayo so yeah and then 2002 ka amputa
that's when from 2002 until now. Ke a elellwa hore ha ntse o hola o le ngwana o no le ngwana a ratang ho bapala ha wa experience ha o kgethollwa ke bana ba bang e la ba ntho e o confusang o le ngwana, because I mean ha o le ngwana dintho tse ding yes wa ipona hore ha ke tshwane le bana ba bang but ke bapala le bona. Ha wa experience ha o kgethollwa ke bana ba bang as a child growing up? Obvious ha re le batho ga batho ntho engwe le nngwe ya etsahala. Even if la botho la ile ditšhomi tsa hao di tentse tse le gore di ya etsahala tse le gore di tlo utlwisa bohloko, at the same time o tlo feel ka re maybe ha ba o batle ba o kgetholla, hona le mo ba sa o batleng teng, hona le mo ba o batlang wa bona. Ha o no tseba mhla motho a leng real le mhla a leng fake wa bona, ne di ba teng ntho tse jwalo bo ai wena o tlo mo pusha eng ai nna why wa tla tsamela nna ya re msieng ke matlo mo pusha bla bla wa bona ntho tse jwalo. Mara di tshomtsa ka shem nna nka se buishano ke batho ba right is from like since re hola ka fela sa le re bapala ka fela. Yes hona le teng mo bo ileng de ba tsamaya ba le bang ba nsia ne ha re kene heno lapeng o hotse le ngwana bokae o holetse lapeng mo na leng both your mom and your dad ibile le support ene ba bontsha yona, how has it been like ho tloa o le monyane ho fihlela hona jwale? Ho holeng wa ka ntate wa ka o hloketse I think 2010 if not 2009 yeah. Mara ne ba separate le moaka, so ntate wa ka na dula habo moaka yeah. And then ke ngwana bobedi moaka na le bana ba babedi, ke na la buti wa ka moholo. Oh, last born. That's why yeah. So ke hotse lapeng le reng moaka na ruta ho ikemela. Like nna ke ruta ho ikemela nna moaka ngenge ana ntshele hore ngwana ka ne ke shapua blind ne ke to pele the child ka tlugele wa serious yeah mo kana sna ntshele hore ngwana ka ke tla mo ngwana ka botle yo yetsang shemna mo kana nshapa ke botlo boshana ene ke nna stop ka mara so yeah re utse jwalo mo ka go rutile ba independent wa bona. Nice. So ke hotse ke le ngwana o ratang bo clean ka tlo dihlatswe di jana ne ke sa batlo thuso etsa anything to mo kana ka etsa go pheya because vele stofo maybe na tshaba stofo. Oh yeah mara sa le ke le jwalo clean wa bona le Facebook ka nna vele wa bona ke na le posta mo ke le busy ke etsa ntho tsa ka tlo yeah since ke le ngwana o jwalo wa bona ke khona le utswela ka ntle ke kope stupu ke tshase police ke be ke khote the following day ke sbent since ke le ngwana o jwalo ke sa batlo limit wa mo ka re ska ya ke ska njwetsa until ke bona hore nna ke a hloleha o etsa ke batla etsa ke rata how the role that your mom I bapetseng bophelong ba hao ka tsela ya hore una pusha hore you must push yourself until you feel hore mona ha ke sa khona. Had it not been because of mewa how o nahana hore nka bo le lebu that you are today? Hobane ke a believe hore batho ba bang ha ngwana mohloma sena maoto sena matso kapo ba tla be ba mo ha ska etsang I dula ka tlumman ska wa bona yeah. So had it not been because of your mother o nahana hore nka be o le lebu that you are today? Yeah ke believe hore vele mo ka bapetse role e kholo because if maybe ana mpatila an shieldile maybe le nna ne ke tlo tshaba batho wa bona ke sa tlo tlwaela ho ba around batho wa bona ne ke sa tlo tseba life ele go phelwa ka ntle o phelwa jwang wa bona ha batho ba nsheba ne ke tlo tshaba and stuff. So yeah ke believe go mme wa ka le buti wa ka yo abuti wa ka bona ke a hlanya ma hlanya nyane ha nyane tse ke kilo yena tse tshwana so maybe re nyantse lo tswele nyane tse so yeah mama mo ka vele lena ke motho le reng o out there wa bona tletse batho o laudi la ona mthasa mtsebeng ka bona wa bona. So yeah nice really how growing up as a child no ipona o le eng batho ba bang tla ba doctor mo ba tla ba eng wena ha o sentse no le monyane o no bona lebu ile e tlo ba eng bophelong life e etsahala ne mara ne ke
ne ke ratile ho nka ba social worker kapa lawyer. Hona le mabaka a specific as to why social worker ka Social worker ke hotse ke rata bana. So ke motho a sa batleng next ka bana, like ke bona ngwana o le reng wa bona like maybe maemo a bophelo high and stuff and all that. So like ke ba touched ha ke batla ho bona ngwana o tlile bohloko ntshonyana tse jwalo. So ne ke batla ho ba social worker because ne ke batla ho ba close le bana. Bana ba mo pelong ya ka. So yeah. And then Lawyer ke hotse ke na le malome a stoutu. So ke marata malome wa ka shem. Like I vele ne ke bona hore ha ka ba lawyer je wa tseba keng cause ka ga se motho a tlotlela bo stoutu mpe ke dule ke mo buella he cause ya bona ke marata. Pro bono what wa tseba no hlaya hore ke teng ke tla mo moella ke marata ke malome. Nice one. Yeah. I bua about social media. Ne ke batla take us through when you decided to I'm going to put myself out there, because I believe once you engage in social media platforms, your accounts are active, you are basically putting yourself out there. Why? How did it come about? TikTok account, Facebook account, I'm there. Truly speaking, ne ke hotse ke le ngwana a shejwang ke batho ba mo supa ka menwana mmone bona hana maoto bona eng wa. Is it maybe because So- ba bona o le bubbly o sna o No, sa wa like, se like ke it's a maya fela. we tsamela fela. Yeah. Oh, okay. So ena mara hangata e ke ntho e netswa ke bana wa bona. Tlabe ba se hana maoto ba tshen stuff wa bona. And hape ke hotse ke ntho e bona social media ke hotse ke le jwalo, though ha isa le ntho ke etsang like the way ne ke etsa ka teng ha ke hola, but then ke hotse ke le ngwana jwalo vele ntho e bona social media ke rata attention. So attention ke thola Facebook no ke thabile and di followers tsa ka di grow every day. I guess ka re ka se gobale ka dula ke di shebile Di shebile fela ntse gore come on in. Yeah. Yeah. So ke decide le hore ke etse ntho ke etsang because hona le batho le reng ba ilimita ba na le disability haholo, like ba ilimita haholo ba tshaba ho shejwa wa bona. Yeah, ke tseba hona le motho a tlo sheba ka tsela e seng right, hona le motho a tlo sheba ka tsela e right wa bona. Hona le motho a tlo builder, hona le motho a tlo batla ho dia. Life is sebetsa jwalo. Yeah. So ke ipeile out there nna for nna wa bona, for nna. Yes, hore okay, this is me, ke batla ho phela so, ke batla ho ba mo ke etsa ntho ke ratang. Len shebeng hantle. Yes, ke le sheba tseleng fela le shebe ha o bula phone ke nna, o ya strateng ke nna, o kena ka shopong ke nna, ke ohle mo. Yeah. So shata fela ha o robala ke nna o. So social media it's not all a walk in a park. Only the dark side of it. How are you handling nice social media? Aish, I wanna okay, ke qadile hona le this post video ke postile ya wa mangantlo hayo. That was my first post ke leng ka posta ya ba ya trend. It went viral. Yeah, so usually ke motho jwang ke di bala di comments ne ke ne ke qala like ne ke di bala like each and every comment ke nang ya motho o mong le mong ne ke bala ka bona, until maybe like se di bangata se ke sa gone di fihlela ka fela mara most ya tsona tlo thola ke di badile ke react lo tsona. So ke motho le reng hangata ke checka batho ba sharileng di video tsa ka, Yeah. checking the captions tsa bona hore bona ba ngola ba reng mo timelining ya bona wa bo. Yes, nna nka etsa joke ka nna mara maybe joke nna ke etsang ka nna wena ha o etsa ka nna ha itlo tshwana, ha itlo dula hantle wa bona. Yes, ke a tseba ntho tse ke di etsang ke etsa gore batho ba tsheng all that mara ska nka wena wa etsa ntho le reng a ke tsebe like maybe o batla gore batho ba bone ka tsela e jwang wa bo. So if ke bona ntho e le reng nna ha ke thabela ha ntshware hantle ke a block like post yo itlo ba ya ka yo qetela no e bona. Sure. I like ke tryile
ebile ona le mone ke postile gore ha ke sa tlo posta di-video se ke tlo posta dinepe fela because ha ke rate di-caption tse batho ba di etsang ka di-video tsaka but then ho na le batho ba kenang ba ba like hle wena kanti o no postelang because o no postela vele gore batho ba bone ba tsheya ba bue ba buang and all that mara wena if o sa rate something blocka batho so ke nkile advice eo vele a ke bona ntho ke sa batle ka blocka so meaning batho ha ba tlo detect hore o tshwanela o fetole sene wena o sonkile kato ya sona. Yes, a ke na problem le motho a etsang joke because le nna vele whatever ke postang ke postela gore batho ba have fun. But wena minda se o se buang. Nna ha o share post ya ka first thing e ke yang yona ke checka caption gore ke eng o ingotseng mo. Yeah. But otherwise overall social media o thola lerato. Yo le lengata. Next expect next expect. Pela ka video ne ke postile I think ne ke na le 2 weeks ya ka pa ne sentse ke tlokola 2 weeks I think ke kentse 50k followers ka video A1 so ela ha sentse ke etlela I think 3 to 4 weeks 100k yeah but this is it ke re bona ke batla attention 1 2 Then o tsebisa la go loka #mongantlohayo yeah it's okay what inspired that mo ka batle ka ntlo ya hae mme wa ka batle ka ntlo ya hae think batho ba mo di ha batle so ne ke riska vela botle le nna like wa bona le ke tsa video le tswalo o la vela ke a tseba mo ka ona le Facebook ene ke mothile go dula le Facebook ai jole after se go tlone ning a re hona motho a fihlile mona nang a tlo njwetsa go wena o postile video ntse go mongantlo ish ke re skampa ba mbontse video phela ne ke jump out mo di sofa tsa hae and ha ba hatle ntweno go re je di ke tsutse fela ga ka e bona ke lo shapua gore kapa ke tlo tebela ntho dipedi mara he hana go ntse ya ke bona nne ke mmontsha la lo vele ke a bona ke a tsaya ke ntho e le gore ka nna ga qabanya mara yeah wa support ama supportang teng that's good yeah o elelletse neng hore o na le bokgoni bo kana bo na leng bona to do the things that you're doing I've seen I follow you by the way so ke bona some of the videos ke bona jump from one couch to the next thing wa jive next thing wo jere speaker o elelletse neng hore I can do this I can do that I can oba ke hotse ke dua this ke dua that hasn't twenty like ke tsholo ke hotse ke le jwalo yeah nje o ga life ya ka vele e tsala off camera so yeah mara nna ke then you didn't have the privilege ho agolelana le gona hore yes hore ke phila so babo mara ntse le di bona social media ke the way ke hotseng ka teng e sa le ke le ngwana o jwalo yeah there are people be leng hore ona le ho se khone ho etsa ntho itse mhloma motho ana matso kapa motho a bone ba to khona ho etsang but they don't have the courage and the confidence hore ba etsetse ntsane ntho kapa ka baka la judgment ya society hore wena o sna matso wa jive kapa wena o sa bone why o tlo kenya makeup dintho tse tshwana le tseno o ka reng to such people it is once wa amhela ntho ngolongwe bonolo ha o ka itjutsa fela bo ke bophelo ba ka ena ha ona ntho e ka itshintshang ka the way ke leng ka teng se le go ke phele le seo ke leng sona then wa bona once fela wa amhela once wa amhela fela ntho ngolongwe bonolo o ka re mohlomong ho wena ho qadile o santsane o le dilemong tse nyane hore wa tseba keng ke amhela and ke utlwisisa hore ha o no etsahala hore ke robala ke tsoe se ke na le maoto ha ke na maoto I'm accepting and until I don't stop go bapala ke etse dintho tse bana ba bang ba di etsa kapa tse batho ba bang ba di etsang how o khutlela morao o bile le monahano o jwalo neng because that's a very powerful mindset ha hore ke tsena and ha ona le tholeng ka letsang ho fetola seemo saka nka tshukere primary le yona itletse big road because ke la thola ma teacher a snang tshwele ya hlena and vele ke hotse ke sa batle ntho so bang like le bona ke bona ne ba bona hore ha ke rate utlwela bohloko yes
So sekolong se ne ke kgona ho siya wheelchair ka tlelaseng ka break nna ke tsamaya ke lo bapala le bana ba bang se ke tla lona le moa ka fihla hore tune ke e sekolo problem ke gore jwale o so hlatsuwa everyday Yeah. everyday wa hlatsuwa mara e sa le ke le ngwana a jwalo nna le wheelchair shem e sa le re le ditšhomi ke na le di-artificial ke tsang di dutse ka tlong ke di phone ke fona nna O batla wena as you are. nna ke batla nna Mme fela Bible ya tshwere come as you are. from sekolong sa le ke idlalla kgathi ke dlala diketo a bona bosiu ke dlala di-black may patile mantlwaneng ke a phaisa a ona ntho e ke sa etsang Yeah, and you sound, it sounds to me like o motho e leng hore o hotse in an environment e leng hore people don't really judge and drag you. Instead, they support you and le ba kgotsi ba hao. As you cho growing up, you had fun. Most of the times, motho tla o jwetsa hore hey, ho no le thata for nna. Ne ke tshwanela ke ipate, I was never comfortable. O nahana hore seo se etswa keng? Is it your outlook bophelong kapo batho ne ba le they were just aware of hore ha ona maoto and ha ba tlo filelwa sore like ke tshwape ke re mmoa ka o tletse role ego mmoa ka e sala hlomphile e sale nje e le yena like batho ba bangata ba mo hlompha and all that so ke nana hore ntho hore ke ngwana hae le yone e bapetse role nna zange ka buliwa sekolong ibile ke se ka re sekolong ha ke soka ka buliwa a ke tsebe go buliwa a ke tsebe buli ke ntho e jwang mmoa ka mo rutile o itonela jalo ka no itwanela o fihla mona mmoa ka o rutile o itonela ha ke batle mothatso tsore what mo re tla kopana nna le wena don't try me mara he a ke re vele hona le bana ba iponang ba le thafo go feta ona mara he a kopane le bona le fe mara bullying yona It has never happened. That's nice. le sekolo a se ka etsala sekolong from primary until back lo high school a ke soka ke ba lengwana o le reng sekolong o la ka etsa ntho tse fane next let's talk about boys. How did your mom feel about that, or what advices tsa o fileng tsona in terms of dating and putting yourself out there for such things? no mo ka buile bana ka mojolo So she's that mother. mo ka buile bana ka mojolo Really? la ba utlwisitse bohloko kwa ba tlolla ha ona malla ka tlung ya heso a ba ngwa thetse bona wa ja ha ona thwele gore a khone o ja Going through heartbreak. oh my god wa ja wa ba jwetsa gore ditso tse di fela ona ntja mona o tla jose wa ipata o ba tlo bola go walla cause ha o botswa o tlo go llela bashibane Kai, ka tlung ya wana? yo so You've never had that conversation with her? no ke qadile ho ba free le moaka after ke ba pregnant yeah And then voila. o la ba bona hore bashimane ba teng film ba ka Here's a sign. wa bona gore ke busy le bashimane And o la nka jwang taba ya gore o pregnant meanwhile a sa bui le wena ka dintho tsa bashimane? yo ho boela modimo nnete nna mo ka ke mtshaba hleng ke mtshabala se ke le mokana tsa ke moholo jwa mara mo ka ntse ke mtshaba o teng mo ke mtshabang teng yeah like ntonyana tse jwale yena vele sala a wisha go ke be le ngwana wa bona cause ka fela bana le bana o swaka cousin sister ya ka mara o sa tlhokaetse na le ngwana mo mo kona le bana baby mama tse ngata a butwa kana le bana ba ithu Malome. Ke lebo. a butwa kana le bana ba ithu so ine le nna fela sna ngwana so na wisha gore a wish ngwana ka ba le ngwana So ngwana came at the right time. yes Oh. ke ntshwana ntse a e batla Tell us about Jenny ya ba pregnant jwale ka o sa rate wheelchair. Ibe o no oh okay ne ke le siko ne ke le ho le kwana mafatsheng Oh, okay. ngwana ka kwa mafatsheng kwana Oh, okay. All right. so ne mo ne ke dula teng ke dula ke di one the time ke find out gore ke pregnant best friend ya ka oh darling that one Shout out to Bestie. ne ke mo kopile gore a nchekele so wa nchekela ga tsamagalo e va fane chiki the symptoms tsa vela how okay ka inka hanyane wa bona until a tsama khutlela hae be ke chekela one of my friends eastern in northwest guy so I kill have ke temo se ke se sharp wa bona a ke motho tswa mokola mara se ke tswa mokola
a bona se ke le motho a lapang midnight tšho hai ke a imakalla le nna so a ke khutlela morago go monyaka ka reka pregnancy test Tada. hey ayo yeah ka find out ke pregnant so motho wa pele ke mfounetseng ke mtšhanaka ngwana o swaka na ngwana ibana ngwana so ka founela yena ka mo jwetsa so kopa wena o jwetsa mama a wena bua wa sa bua ke ba like ke nana wena o mohlaye wa bona jwang wa bona a ke tsebe so le ena o tshaba moaka ha tse o tlo mo jwetsa jwang Yeah. aba like no wena shoot a pregnancy test o mo sendele fela then ka mo jwetsa ke mara ke mo jwetse se ke tswa di scanning ne ke nkile di picture tsa scan ka mo sendela and then ka ke pregnant we are like okay You how no sa lebella eo. yes next a lebelela and then ampotsa gore ntate wa ngwana ke ga o teng okay so le sharp ne re se sharp nyana at the time ka ba like o teng ha re sharp no but yeah Nice. Hey, Amit. hey Amit Lebu, But do you ever treat yourself different when it comes to relationships? Because there's a saying, oh, hey, bashimane ba re heta. Do you ever treat yourself different, or everything wena is as hore ke a jola ga gawana? It happens to everyone. yo problem ya ka ne ke lava hle batho yo I'm a lover ene ba nketsa bashimane yo hi ha ke sa batla next ke retail O ka se retail mnyana. ke retail nna ke tla bona se ke na le bo 50 or se ke lata 60 cause ba rata cheleta ka re maybe se ke le bo 60 man ta thola le 10 nyana ne ka mtshipisa half ya mkholo wa ka Lebu, all right. What are some of the things tse leng hore o khona ho iketsetsa tsona ka matsoa ha e.g. ke bona o instots mo wa bona like you are able to make yourself beautiful and yeah ke ding tse tsa dintho tse o khona ho di etsa with capital letters everything now na ntse tse beng go etsa no la lese ke traile ka bona okay a yene ka go ntlola mara no ke a tshwke ga ona ntwe enhlolana until vele ke try e be nhlola yes what do you do on your normal day ke dula fela ka di video le tsona ha ke think every day yeah ke dula fela ke shebella TV ke admire ntwe ya heso ke dula sofeng ha kutlwa go ena ke rati ke dula o eng ha kutlwa go ka ga ke ratisise antle ka re yang kokonela ka ntle ke ya ke lonwa metsi a ke gutla ke zameng ha kutlwa re di bohloko ka fela ke a betheng ke a go bala jwale ha re khotlela morao when you got here or shouta ka studio where's my chair okay that one my mo jalo e ka ba because I can foretell hore how fitla spacing you demand to be treated equally like everybody else. Is that what you do every time? How we what do you mean? You can't treat me a certain way because kitsamaka wheelchair or because ubona ke snama. Is it always a thing? Is it something we poleletse hore I will never walk into a place and be treated different? You know, hane ke holane hono na iteng ntwele ya hore ene le teng ntwele ya hore neng of fitla bathong file ka ga ho fit in like dino bona batho ba qoqa ba le bang wena mqoqo babo so yeah neng ke file ka re rona batho bana le disability re tlamile re rute lona hore le re tshware jwang cause neng wena wa mpona mara o kutlela bohloko o tla hana o ka bohloko go kuke go wa bona so tlamile nna ke fitla wena go ruta gore ke batla o ntshware so wa bona yes ke na le wena mpestule ke batla wheelchair ise ke batla iphomole ha ke tloa And I thought it was a joke. I thought we were joking joking. mona hape ke tlo e palama ya heso a ke re no ke sa e fa break ke batla stool because
a ke re ke batla go bona Yeah. gore okay podcasting ya lona batho ba tla mona ba dula kae Yeah, and then wena ba tshwanetse o dule mono. ne ke makala nna space sa ka se sena stulo ne le go wetsa lebaka ke batla go dula stulong le nna stulo sa ka We have learned. We have learned. I know there are a lot of people ba feeling hore Lebo is so bubbly, she's living, her best life. How na niks mohlolang, she always puts herself out there. Bana ba bang ba itse jwang ba ileng hore bala bela to be ho fitlhella boemong bo bophelong hore I want to live every day ke be happy ke ithutetse ding tsa dintho and achieve some of the things ke ska limita because of my condition. wa bona man mo feeling ka re ha o fit in man mo tshabang o ya teng man mo ipotsa gore ba tlo o treata jwang Yeah. ya mo wona mo tshabang ya ipesbet fela o ye fela mo le batho ba se ba tsebeng o bona ba dutse ka re bana le vibe nyano e ratang ke la ka bona bula sekele ba bona ke like to wa o le check tsa yes ha ke tla mo ke tloa le bona ka fela Yeah. so ska thaba wa ba like eish batho bane e ka re ba udimo nna e ka re what if wena udimo bona wa feta ka fela kena O ka se tsebe a o fihlela o kena. matcha di vibe o utlwa gore okay ke connecta le ona mona ka re connect ona ka go ngata ona ka go nshaba mpe ona kena Ho na le mo kileng wa fihla teng ne mo kileng wa feel too small kapa wa feel hore I don't belong here, also sna sense of belonging kapa mo feelang hore mo fitlang o feel hore you need to work extra hard to be accepted in a space or a place. hangata wa tseba neng o tla botsa male motho ha re yehle ke invite we kae be le fihla ha o fihla mo ha o tsebe batho o tseba ena fela ene o tseba batho o mona fela neng sa o sile mo so e moliwane yena o kyane bathong kwana nang so ai neng o tsa ha o le motho o file ka re maybe ha o ka kena ka ga batho o tla go phaphila go jwale o na le mo fihlang fela o bona gore a mone ka re jwale ke tla be ke bona Jalo ke be ke se ke dula fela he shebella re tshaba le gore re kopa metsi o tla bo nno o emela motho a ntse o botsa right ha ona ntho e batlang nne la le go teng ntho e batlang so ga ke right. And how do you take batho baba extra towards you hore dula tjena the thing eleng hore mme wa hao never taught you because o tshula hore mme wa hao taught you to be strong to how fitla sebake me hore batho ba like Lebo o tla khona e re go thuse how does that make you feel? Ka ba o manya ha ke feel ke a o manya ke re ha ke tse jwalo wa sa re hi ho yana o tletse hi ho nna e re batho ka fela ke re hema mo yo tsona Okay. ntrete hantle so le tsa bo sho hle dula ke nna mana how no etsa tjena ke batla ntho tseno batla motho a mfilelang sorry what ha ke accident mos how jo Lebo haholo ka nako ya hao as we wrapping it up o ka reng to your followers ke eng that message eleng hore o ka rata hore batho ba tsebe ka wena mohlomong tsene tsa dintho people don't understand what would you say to the people following you to batho ba eleng hore ba phela ka o tshaba hore nna ke tshaba hore batho ba tla re o bona nna ke nang o ka reng to everybody watching? Okay, ho batho ba iloreng ba tshaba ho ba out there ne so nka tsho ka re zama chomi zama o khona bona hore wena letsolo la o lo beya kae o bona and then o zama ho bona hore batho ba reng phela bophilong hona le batho ba iloreng ba o lokisa diphoso hona le batho ba iloreng ba o senya hona le batho ba iloreng ba tlo o phamisa hona le batho ba tlo o dia yeah so ipe mo nka risky fela wena ipe mo and then o khona ho bona hore wa phama wa advice ya hore ntho o beya kae and then ho di followers tsaka ke batla hore clock it yo batho ba Facebook ya ka bang rata shemo ba tuwa shan bang rata gore la ke le down ya phama ke bona
a bona if you na le mohlang ke sa feeling right ke gutela back o di videos tsaka tse ke di postileng gade ke bale di comments wa bona like go fela ntse le jo ga go rata what batho ba bang ba shareile motho ke mo ratang hakalo wa bona ke ba motivated ke posta mo cause ke batla le gato leo ke posta so ke re ka le gato leo ke le boa holo because ke ntwe le reng next say lebella but then it's ene ke appreciate ha holo seng hanyane ene ke a tseba gore ne ke itse bona ke sa hlotse ke posta di video mara ne ke ba April Fool ka June ke no taba go ke ne ke batho ba ka ke ba April Fool ha ke batla le December fela ka nna ba ka Fool January ka re Fool fela how bad ha ke batla fela mara ka tsela e right ke ba rata yes I'm pretty much sure what le bona ba rata apart from social media le ho amhela bophelo ho haone what are some of the things that you'd love to achieve bophelo ke rata beauty ke rata beauty ke pelo ka fela so I wish for like one day ke ipone ke nle salon ke ona he ntwa pele le reng ke batla go ibuilda and then tse ding se di tla fela dire e tla be se le di blessings se di re fela di wela fela dire mara ena yona e batla plan e batla motho a dule fatshe a planner net fela ke ta o dula ire tse seng di tla ka morao se le di blessings se di so qadile o dula fatshe mang already ke re mara vele se ka dilo etsa bo manala wa bona no it's a ke go bona ke install tse dintsi shon ne ke re ke tla tsa ka ke install mara ne sentse ke ba go install so ke ya install dintsi le ka ke a tseba ka moriri ke a lowa from the small line to the braids the twisted whatever the bonding the whatever yonke into wa bona ke a tseba lo ona hairstyle ke setse mengwe e etsa ke etsa manala ke tutile last year November mara already sentse ke zama di chunks nyana tshwana ke ntse 100 nyana ke reka snack ana ke save ya ke tsebe why tšhelete re tla baleng yes bo manala dintshine ke lo iketsa mobile se ke bona go ke tseba se ke le go tsitshona ke a go next time I think next week o ntse ke tlo yetsa and then ke do to makeup ke tsebe to ya di eyebrows mara ke tsebe to ya yes wa bona I thought you were gonna flip your hair ke quality hle ke tsofa go nne ke re ke shapse ka moya the product tsaka di tlatsa ne Lebo, you are so beautiful, thank you so much you are a breath of fresh air ke a follow ba nna ke a o rata holo motle and no sure ke tla ntha dintho pele o njotsa go ke kenye manala I will come for them ne Thank you so much for coming. Thank you. Thank you so much for watching. This clearly states that you watched the entire video. Please do continue to like, comment, share, and if you haven't subscribed, do the right thing. This is how we wrap up Khodi ya June. This is Qwaqwa Radio podcast. Lenna Mamusala wa halerata. Mitsatsing la kajeno ne ke joinwe ke the fabulous Lebo. From myself, until we do this again, it's a goodbye. Bye. Bye.